Mao pay nga kulop bumbo pinsan ako sugad ma'am sa mga mamaratihit bumbo radyo mao pay nga kulop aton nga tanan. Ayan. Mamini nga may nahi-report nga bag nga nabayaan ni daha terminal, tama ma'am? Oo. Bali kanina no alas 11:15 may daigin report ha amon di station nga may daw sa nga bag or maleta nga allegedly gimbayaan di may kuan terminal. Actually nakaka kuan hiya hatagihin ka hadlok ka mga nakadto kay ini nga maleta ni tsura nakaputos pa ini nga nakalak. So dayon man inigin kadto gin secure ana yan bugos nga an area kundi gin bayaan nga nag-coordinate kami nanawag yapon kami EOD para pag hiraan mag process kun may dabay ni allegedly bomba or ano ba't sulod hini nga kuan hini nga maleta. Okay. Pag kadto ma'am, anon baga resulta? Bali pag kadto pag apan checking han naton taga EOD nakita nga pag-abrihin ni Bumbo Vince, actually mga basura ang sulod. Oy. Oo. Ngayon, basehan to makianag hapon naton han mga naka-witness ngadto, ini nga maleta ginbayaan ni hinusa nga mentally challenge nga tawo nga sigit libot-libot di may terminal. Oo. Okay. So mga pira ka orasan rin mga gusto sa rin baga maklearan area. Actually baga umabot inihin oras sa Bumbo Vince kay tungod na sigurado anay nato na waray good iba nga butang ini didaan an maleta. Waray bumuroto or delikado nga butang ini nga maleta. Oo. So yun nga maleta ma'am, basura, mga silopin, tama ma'am, masunod? Bali ang sulod din ni Bumbo Vince may mga plastic, mga actually basura talaga Bumbo Vince. May mga Tupperware. Jesus. Okay. Pero ang mga nakada nga mga nagbabantayan mga dispatcher waray kumita nga kunino nagbilin ni ma'am or nakita nira nga mentally ilan nagbilin? Actually may daw sa nga dispatcher nga naka-witness ini while waiting han EOD nag-disclose nga ito nga maleta nabilin lagi ito sa nga mentally challenge nga tawo. Oo. Ayun. Okay, pero at least clear na itong area. Pero nagkaundang anihin baga inin panmasahero sa rin na bayan nagkalagan mga tao, ma'am. Baga medyo nabaraka anin mga pasaheros gihapon Kasi ko kay kung makita ka ni Choran maleta Bumbo Vince baga makaharadlok gad. May kandado pa. Oo, nakapadlak pa kasi. Sana. Sige, ma'am. Inin anong oras mo nagkuhan? Nasabtan? Alas 11 kanina na aga. Ayun. Okay. Sige. Anyway, at least baga naklaro. Sige, ma'am. Ihatag kamat mensahe. Inin bangin na barakat ti pira. Waray dapat kabarakan. Safe it. Tabukan nyo bus terminal. Go ahead. Para hadton mga napapausa or bangin nababaraka waray dapat kabarakan kay pagkaya na safe iten new bus terminal didiya abukay ngan kun may damang kita sugad nga mga same nga incident o pranhitabo ayaw kamo pag-alang pagtawag ayaw kamo pag tawag ini pag-apraka, pag-abre, kung may mga abandonado nga bag or mga box. So, tawag ka mo dayon ng kapulisan kay kami itong bahalat pag-process ito. Ayun.